نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی وقت را از تلویزیون دوشنبه معذرتتان می‌گردانیم. در استودیو با خبرها ولی جان شریف زاده سلام. 27 نوامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت اشتراک در جلسه سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری اقتصادی به ترکمنستان سفر کردند. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سروزیر جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی گسیل نمودند. در این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را وزیر کارهای خارجی، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به مسائل رابطه‌های خارجی، وزیران رشد اقتصاد و سودا، نقلیات، صنعت و تکنولوژی‌های نو، سردار کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی همراهی می‌کنند. در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه ملاقات گروه کاری با مسئولین و دانشجویان این دانشگاه دایر کرده شد. شرح همکاران ما. ملاقات با خوری‌های گروه تبلیغاتی جهت تقویت کارها در سمت تربیت جوانان و نوجوانان در روحیه خودشناسی و وطندوستی، حفظ خودآگاهی ملی، ارزش‌های عالی انسانی، ادامه عنعنه‌های نیک بنیادکاری و سازندگی و دستاوردهای 30 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان این نوبت با اشتراک گروه کاری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با راهبری گروه از حساب معاون رئیس شهر دوشنبه موسومه موینی میان راهبریت و دانشجویان دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان دایر گردید. ضمن ملاقات نوبتی اظهار گشت که مسئله جهت بررسی دستاورد و سمت‌های سیاست داخلی و خارجی مملکت پیام سرور دولت و مجلس عالی ارائه می‌گردد که در اساس آن در تمام شهر و ناحیه‌های کشور گروه‌های کاری با مقصد شرح و توضیح پیام تأسیس داده می‌شوند. گروه کاری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه نیز محض با همین مقصد تأسیس گردیده است و پس از صحبت و ملاقات با ساکنان کسب و کار گوناگون، شهرک و محله‌ها و ساختارهای در پایتخت فعالیت کننده با دانشجویان مکاتب‌های عالی مملکت دایر شده ایستاده است. ضمن سخنرانی معاون رئیس شهر دوشنبه موسومه موینی ابراز گردید که عین زمان جهان در راستای شدیدترین بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی قرار دارد. در چنین وضعیت کشور میتواند از این بحران‌ها امین باشد که فرزندان دانشمند فضای آرام و آسوده ثبات سرتاسری داشته باشد. امروزها که آرامی و وحدت و همدیگر فهمی در فضای کشور آزاده ما ترین اندازه است، باید هر یک ساکن مملکت به قدر این نعمت برسند و حفظ و نگهداشت این آرامی همیشه تلاش نمایند. در واقع تاکید گردید که امروزها گروه‌های منفعت‌جوی دولت‌های ابرقدرت با استفاده از نام دین مبین اسلام و اعتقاد و ایمان مردم مسلمان‌ها را برای پیاده کردن منفعت‌های ژئوپلیتیکی خود استفاده نموده به هر گونه حزب و حرکت‌های تندگرا جلب می‌نمایند که عاقبت آنها دست به زدوخوردهای مسلحانه می‌زنند و به این وسیله آرامی کشورهای جهان را خلل‌دار می‌سازند. در نتیجه شهر و دهات زیاد خراب و ولنگار گردیده، مردم زیاد امروز آواره و سرگردانند که هدف این گروه تروریستی و اکستریمیستی نه حمایت اسلام و مسلمانان بلکه سرنگونسازی ارزش‌های عالی اسلامی و فرهنگ و تمدن عمومی بشری میباشد. از این خاطر از آموزگاران دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان دعوت کرده شد که کارهای فهماندهی را در این سمت میان جوانان گسترش دهند، زیرا آن آواره‌گری و سرگردانی و خرابکاری را که ملت تاجیک در اول سالهای 90 قرن 20 از سر گذرانید حالا از خاطره ها دور نرفته است. ضمن سخنرانی قید گردید که استقلال ملی شرف و ناموس ملت آزادیخواه، رمز و سعادت، صاحب اختیاری ملی، نشانه پایداری و بقای ملت است. از آن افتخار می‌نماییم که خلق ما با سروری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی جناب عالی محترم امامعلی رحمان صاحب اختیاری دولت و رشد و کمال آن را تامین نموده، انسان حقوق و آزادی‌های آن را ارزش عالی حسابیده، جامعه نوین دموکراتی حقوق بنیاد و عدالت پرور را بنیاد کرده ایستاده است. استقلال برای ما رمز عالی وطن و وطنداری، بزرگترین نعمت دولت سازی و دولتداری مستقل، کار و پیکارهای پیگیرانه سازندگی، از تلاش‌های فداکارانه رسیدن به استقلالیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را آموزانده، معیارهای جامعه شهروندی را تحکیم بخشید و در یک وقت حیات آزادانه هر فرد و عالی‌ترین درجه بخت و سعادت واقعی ملت را تامین نمود.
инчунин бо мақсади иҷрои талаботи қарори раиси шаҳри Душанбе оид ба тарғиби маданияти шаҳрнишинӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, густариши корҳои ободонӣ, риояи талаботи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ин навбат вохӯрии мулоқоти гурӯҳикорӣ дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ бо омӯзгорон ва донишҷӯён доир гардид. аз ҷумла зикр гардид ки риояи ҳатмии муқаррароти фарҳанги шаҳрнишинӣ вазифаи ҳар як сокини пойтахт ба шумор меравад ва масъулияти баланди шаҳрнишиниро тақозо мекунад. вобаста ба ин пайваста аз тарафи гурӯҳҳои таблиғотии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳама гӯшаву канори пойтахт корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ, донишгоҳу донишкадаҳо доир ба фарҳанги шаҳрнишинӣ, одоб ва маърифатнокии ҷавонон, тарбияи дуруси насли наврас ба амалҳои номатлуб даст назадани ҷавонон гузаронида мешавад. дар идома ҳамзамон доир ба баланд бардоштани сатҳи худогоҳии ҷавонону наврасон ва дар замири онҳо баланд намудани меҳри ватандӯстиву меҳанпарастӣ низ иброз гардид. албатта аз дастовардҳои даврони истилоати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми самтҳое ки чор ҳадафе ки дар ин 30 соли истилоати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шуд, инро фаҳмуданд ки барои мо ҷавонон албатта бисёр пешравӣ аст ва бевосита дар бораи соли 2017 бевосита соли ҷавонон аз тарафи пешвои муаззами миллат эълон гардидан буд ки барои ҷавонон шабрӯз хизмат мекунанд, барои ҷавонон чӣ қадар квотаву чӣ қадар дастовардҳоро имрӯз пешниҳод карданд. маҷлисе ки имрӯз аз тарафи мулоқоти гурӯҳи корӣ дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон гузаронида шуд, бисёр самтҳои афзалиятдор буд. барои ҷавонон донишҷӯён бисёр ваъдаҳои муҳимро имрӯз фаҳмонданд. ضمن برآمد خود سردار ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه تاکید نمود که استقلالیت از جمله نعمت‌های بهترین و دستاورد ارزشمند ملت تاجیک است که با تلاش و زحمت‌های پیگیرانه سرور دولت و مردم شریف کشور ما به آن نائل گردیدیم. از این رو ضرور شمرده شد که هر یک شهروند مملکت خاصه جوانان به ارزش‌های آن احترام خاص داشته باشند. زیرا در این زمینه در کشور محبوب ما صلح و ثبات سرتاسری تامین گردیده پایه‌های دولتداری استوار شد. کتاب تاجیکان توفای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروزها با کارمندان کسب و کار گوناگون و هر ساکن شهر دوشنبه تقدیم گردیده ایستاده است. در این زمینه به اهل علم و فرهنگ نیز نمایندگان کتاب تاجیکان را از نام پیشروی ملت رسانیده ایستادند. با اشتراک معاون رئیس شهر دوشنبه و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیلی سامانی به یک گروه بانوان و زنان ساحه فرهنگ که در حدود ناحیه اسماعیلی سامانی اقامت می‌نمایند کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان تقدیم کرده شد. نمایندگان به خاندان یکی از زنان هنرمند و صاحب استعداد که همه اعضای انسامبل زنانه بیبیجان‌ها آنجا جمع شده بودند تشریف آورده با حس بلند وطن دوستی و پاس داشتن تاریخ کهن ملت تاجیک توفای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کتاب تاجیکان را اهدا نمودند. کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов با مقصد آموزش عمیق تاریخ پرافتخار خلق تاجیک از حساب فاند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چاپ گردیده از نام سرور دولت همچون تحفه به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به هر عائله مملکت تقدیم می‌گردد. این گنجینه پرارزش کتاب تاجیکان برای هر فرد تاجیکستان سرچشمه مهمی خودآموزی میباشد و هر خواننده میتواند از آن بهره برداشته دانشش را تکمیل دهد. ضمن تقدیم کتاب تاجیکان زنان فرهنگدوست و فعال ناحیه اسماعیلی سامانی از این تحفه ارزشمند به پیشروی ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اظهار سپاس و مینتداری بیان نموده قید نمودند که در واقع این اثر بی‌بهای باباجان غفورov نسل نورس را با تاریخ پرافتخار ملت تاجیک آشنا می‌سازد. باید تذکر داد که پیشروی ملت ماه دکامبر سال 2019 در پیامشان به پارلمان مملکت و حکومت جمهوری سپارش دادند که با مقصد آموزش عمیق تاریخ پرافتخار خلق تاجیک کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورov را از حساب فاند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چاپ نموده در دایره جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از نام پیشروی ملت به هر عائله مملکت تحفه نمایند. مقصد اساسی چنین اقدام شناسایی با گذشته پرافتخار خلق تاجیک و در این زمینه بلند برداشتن حس خودشناسی نسل امروز فردای ملت میباشد. مطالعه و اثر اکادمیک باباجان غفورov کتاب تاجیکان برای هر تاجیک و تاجیکستانی مهم ارزیابی گردیده این اقدام نجیبانه پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان شایسته تحسین و ستایش همگان است.
طبق اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، شماره مقصدناک اهالی که در تاجیکستان باید به واکسیناسیا بر ضد سرایت کرونا ویروس نوی کووید 19 فرا گرفته شوند 5,826,301 نفر می باشند که از این شماره تا سنه 26 نوامبر سال روان 2,977,282 نفر 51.1% شهروندان مملکت بر ضد سرایت مذکور واکسینه گرفتند. در حالی که سازمان عمومی جهانی تندرستی اوید به پیدایش نمود نوی بیماری سرایتی کرونا ویروس خبر داد، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از ساکنان مملکت دعوت به عمل می‌آورد که در گرفتن وایه‌های واکسن ضد سرایت کرونا ویروس فعال باشند، زیرا یگانه راهی که میتواند ما را از گرفتاری به سرایت کرونا ویروس حفظ نماید این گرفتن واکسن میباشد. شرح متخصص در این خصوص. با معلومات شهروندان کشور رسانده‌ایم که روز 26 نوامبر سال جاری سازمان عمومی جهانی تندرستی مخصوصاً دبیر کلی این سازمان اوید به خطر نو نسبت به پیدایش شتم نو ویروس سرایت کرونا ویروس کووید 19 اطلاع دادند و آگاه کردند که علاقه این نمود ویروس در قطعه افریقا مخصوصاً در آفریقای جنوبی پیدا شده توانست در یک مدت کوتاه از 1 تا 30% بلند شود و این همگی 3 هفته را در بر گرفت و این نمود شتم را بعد از معرفی کردن و تحت تحقیق قرار گرفتن با زیر عنوان اومیکرون نام نهادند. گفتن جایز است که خطر پنهشوی این سرایت نسبت به شتم‌های دیگری که علاقه در تمام جهان معمول شده بودند زیادتر بوده، حتی امکان دارد طبق گفته متخصصان واکسن‌هایی که تا حال استفاده برده می‌شوند به آن تاثیر نکنند. اما دیگر نمود چاره‌های ضد اپیدمیکی که معمولاً اندیشیده می‌شوند مخصوصاً استفاده نقاب طبی، رعایت کردن فاصله بین همدیگری و اینچنین نرفتن به جایهای تجمعی و خودداری کردن از سفرهای بیهوده به دولت‌های درگیر میتواند پیش راه پیدایش و پنهشوی را در تمام جهان بگیرد. در برابر این اندیشیدن یکی از چاره‌های مهمترین که تا به امروز بر ضد این سرایت واکسیناسیا باشد البته در جمهوری تاجیکستان نیز با مرام ادامه دارد و تا این زمان قریب 2.9 میلیون یا قریب تا 3 میلیون اهالی کشور وایه یکمی واکسن ها را ضد سرایت کووید 19 گرفتند و در برابر این زیاده از 2.5 میلیون نفران وایه دویم را نیز گرفته از حمایه بر ضد این بیماری برخوردار شدند. در برابر این البته نفرانی که از سفرهای خارج به جمهوری برمیگردند و نفرهایی که در منطقه‌های درگیر در دیگر کشورها قرار داشتند بعد از به وطن برگشتن باید حتما زود از معاینه‌های طبی بگذرند. با استفاده از اقتدار آزمایشگاه‌هایی که در جمهوری هستند معاینه مولیشک را برای معاین کردن موجودیت ویروس سپارند و در برابر این در نظارت خانگی تحت نظارت کارمندان ساحه طب قرار داشته باشند. نوبسته به این وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از اهالی محترم کشور دعوت به عمل می آورد که با موجود بودن واکسن هایی که در جمهوری هستند و عین حال در جمهوری 5 نمود واکسن مورد استفاده قرار داده شده است از آن استفاده نمایند و خود را از بیماری کووید 19 حمایت کنند. در برابر این دعوت به عمل می آوریم نفرانی که وایه یکم را گرفتند اما نسبت به گرفتن وایه دوم فراموش کردند باید به مؤسسه‌های تابعاتی و پروفیلاکتیکی مکانی زیست مراجعت کرده سری وقت از وایه دوم واکسن نیز برخوردار شوند. در تالار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نزد سرریاست معارفی شهر دوشنبه ملاقات کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه با رهبران مؤسسه‌های تعلیمی و فعالان ناحیه اسماعیل سامانی دایر شد.
ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати муқовимат ба коррупсия мунтазам чораҳои мақсаднокро роҳандозӣ намуда барои ба вуҷуд овардани фазои зидди коррупсионӣ заминаҳои ташкилии ҳуқуқиро муҳайё кардааст ва минбаъд низ вобаста ба рушди бо суръати муносибатҳои нав ин иқдом идома дода мешавад. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии назди сароясати маорифи шаҳри душанбе бо иштироки масъулини раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе бо маорифчиёни ноҳияи исмоили сомонӣ мулоқот баргузор шуд. зимни суханронӣ намояндагон қайд намуданд ки стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва нақшаи чорабиниҳои амалисозии стратегияи мазкур барои марҳилаи якум солҳои 2021-2025 бо назардошти он ки молияти амали стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 дар асоси нақшаи кории шӯрои миллии муқовимат бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2020 ба итмом расид, ҷиҳати идома додани амалисозии чорабиниҳо оиди муқовимат ба коррупсия бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 августи соли 2021 таъсиқ карда шуд. бо мақсади андешидани чораҳои маҷмӯии ташкилӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ дар раванди мубориза бар зидди коррупсия бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 августи соли 2013 стратегияи мубориза бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 таъсиқ гардид. стратегияи мазкур ҳамчун ҳуҷҷати муҳими давлатӣ баҳри тақвияти мубориза ва пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ заминаи мустаҳкам гузошта, дар доираи он аксари масъалаҳо дар самти мубориза бо коррупсия бо дар назардошти тадқиқотҳои социологӣ, таҷрибаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ кишварҳои дигар ва таҳлили омори вазъи коррупсия таи давраи сифари гашта дар ҷумҳурӣ ҳалли худро ёфтанд. зимни мулоқот қайд гардид ки дар доираи стратегия зикр гардида масъалаҳои самарабахшии мубориза бо коррупсия ва оғози саривақтӣ ва гузарондани таҳқиқу тафтишоти парвандаҳои ҷиноятҳои коррупсионӣ, маҳсубияти ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии хусусияти коррупсионӣ дошта, механизми муносиби идоракунӣ ва таъмини шаффофият дар фаъолияти мақомоти давлатӣ ба ҳисобгирии муносибӣ ва ҳисобдиҳии молиявӣ ба таври электронӣ ва ба воситаи бонк ҷорӣ намудани пардохти хизматрасониҳои муассисаҳои давлатӣ ва дигар тадбирҳои дар стратегия пешбинӣ гардида дар кодексҳои мурофиавии ҷиноятӣ, ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ ва андоз танзими худро ёфтанд. стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ҳамчун санади барномавии дурнамои миёнамуҳлати сиёсати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти муқовимат бо коррупсия баҳри паст кардани шиддат ва сатҳи коррупсия дар кишвар равона гардида, дар ҳамкории миёни мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мутобиқ ба стандартҳои байнулмилалӣ ва ҳамкорӣ бо созмонҳои бо нуфузи ҷаҳонӣ ва минтақавӣ амалӣ карда мешавад. мақсаду мароми стратегияи мазкур ҷиҳати паст кардани сатҳи коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон, мунтазам бартараф намудани монеаҳо, фароҳам овардани шароит барои рушди иқтисодиёт, инкишофи арзишҳои демократӣ, баландбардоштани некуаҳволии мардум равона карда шудааст. чунин мулоқоти судманд дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 133 ноҳияи синои пойтахт баргузор гардид. коррупсия падидаи номатлуб ва манфии ҷомеа буда, рушди он барои пешрафти иқтисодиёти давлат монеаи ҷиддӣ эҷод менамояд. аз ин рӯ пешгирии он барои таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва устувории молиявии кишвар мусоидати фаъол менамояд. бо ин мақсад дар баробари бахшҳои дигари фаъолият, кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе дар самти пешгирии омилҳои мусоидаткунанда ба коррупсия ва ҷиноятҳои марбути он тадбирҳои судмандро амалӣ менамоянд ки яке аз ин гуна чорабиниҳо ин пеш аз ҳама ташкили мулоқот вохӯриҳои судманд бо кормандони муассисаву ташкилоти шаҳрӣ мебошад. бо ин мақсад мунтазам кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ҳамин гуна чорабиниҳоро ташкилу баргузор менамоянд. дар баромади кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе зикр шуд ки дар самти иҷораи китобҳои дарсӣ низ бояд тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида, он дар доираи муқаррароте қабул гардида роҳандозӣ шавад. мавриди зикр аст ки пешгирии амалу кирдорҳои хусусияти коррупсионӣ дошта танҳо вазифаи мақомоти дахлдор набуда, мубориза бо он кори дастаҷамъӣ аст ва танҳо дар сурати андешидани тадбирҳои маҷмӯӣ он самаровар хоҳад буд. субҳи имрӯз дар ноҳияи исмоили сомонӣ бо мақсади дастгирӣ аз тадбирҳои ободониву созандагии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе маъракаи ниҳолшинонӣ доир гардид ки дар рафти он аз ҷониби масъулин ниҳолону дарахтони ҳамеша сабз ва ороишӣ шинонида шуд. ин навбат вакилони маҷлиси вакилони халқи ноҳияи исмоили сомонӣ бо ҷонибдорӣ аз иқдомҳои созандагиву ободонии раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ва таъмини
муҳити тозаи экологӣ дар пойтахт дар кӯчаи ҳабибулло назарофи ноҳияи исмоили сомонӣ зиёда аз 120 адад дарахтони ороишӣ санаобар шинуданд. дар ин тадбири хуррамгардонӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонӣ низ ширкат намуданд. бояд гуфт ки дар мавсими гузаштаи ниҳолшинонӣ аз ҷониби масъулин дар ин мавзеъ зиёда аз 350 адад ниҳолони дарахтони ҳамешасабзи можжевилник шинуда шуда буд. ин навбат низ дар канори роҳи мошингарди кӯчаи ҳабибулло назаров дарахтони зебои санаобар шинуда шуд. кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи исмоили сомонӣ низ аз ҷумлаи фаъолони маъракаи ниҳолшинонӣ дар ин рӯз буданд. чуноне ки тӯли як моҳ аст мавсими шиноидани дарахтшинонӣ оғоз шудааст. мо дар ҳамин тӯли як моҳ кӯшиш кардем ки таи 1000 бех дарахт дар кӯчаву хиёбонҳои ҳудуди ноҳия шинонем. аз он ҷумла дар хиёбони ҳофизи шерозӣ ва кӯчаи ҳабибулло назар. агар дарахтони ороишӣ бошанд масофашон аз 2.5 то 3 метр мондан мумкин аст. дарахтони сояафкан бошад аз 3 то 4 метр бояд масофа монда шавад. қоидаҳои агротехникӣ ки аз қабили нуриҳои органикӣ яъне пору, нуриҳои минералӣ, дору пошида мешавад ва риоя карда мешавад. мавсими асосии ниҳолшинонӣ ин фасли ба ҳама маълум аст ки фасли тирамоҳ аст. аз фасли тирамоҳ фасли баҳор ду фасл дорад. дар ҳамин мавсим мо метавонем чӣ қадар ниҳоле ки метавонем чӣ қадар ниҳоле ки ба нақша дорем бояд дар ана ҳамин мавсим шинонем. ҷиҳати саҳмгузорӣ дар корҳои ободонӣ ва иҷрои саривақтии нақшаи чорабиниҳои ободониву хуррамгардонии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе аз ҷониби раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи исмоили сомонӣ низ ба миқдори наздики 500 адад ниҳолони ҳамешасабзи можжевилник шинонида шуд. тавре маълум аз солҳои охир таҳти таваҷҷӯҳи махсуси пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва талошҳои мунтазами роҳбарияти шаҳр хоса раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ масъалаи сабзазоркунӣ дар тоҷикистон махсусан дар шаҳри душанбе хеле ривоҷу равнақ ёфтааст ки ин ташаббусҳо барои ғанӣ гардонидани муҳити зист ва тоза нигоҳ доштани фазои экологӣ нақши муҳиму арзанда ба бор оварданд. бояд қайд кард ки раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ иқдоми ниҳолшинониву гулзорнамоиро саҳмгузорӣ дар ободонии пойтахти мамлакат арзёбӣ намуда онро барои насли наврас намунаи ибрат ва умили дӯстдоштани табиат, макони зист ва сарзамини аҷдодӣ маънидод карданд. ин аст ки ҳоло аксар сокинони пойтахт бо нишони ҷонибдорӣ аз ин иқдоми роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар назди ҳавлӣ атрофи биноҳои сихоматӣ, корхонаҳу муассиса, ташкилоту идораҳо ба шинонидани дарахтони ҳамешасабзу сояафкан шурӯъ намуданд. тадбирҳои ниҳолшинонӣ бо мақсади сарсабзии ҳудуди шаҳраку маҳаллаҳо ва канори кӯчаву хиёбон имрӯз дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе низ ташкил шуд. ин амал дар заминаи дастуру супоришҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ роҳандозӣ гардидааст. маъракаи ободонӣ бо мақсади шинондани ниҳолони ороишӣ дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе низ имрӯз тақвият ёфт. бо ширкати роҳбарияти ноҳия, кормандони сохторҳои дастгоҳи раис ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ дар шаҳраки 46 имрӯз ҳашари ниҳолшинонӣ баргузор шуд. дар ин тадбири хуррамгардонӣ зиёда аз 400 бех дарахти ҳамешасабзи можжевилник шинонда шуд. бо дарахтони шинондашуда дар дигар гӯшаву хиёбонҳои ноҳия ин шумора зиёда аз 1000 бехро ташкил медиҳад. шинондани ниҳолони ороишиву сояафкан ва ҳамешасабз барои обуду зебо ва сарсабзу хуррам гардондани ин қисмати шаҳр заминаи мусоид фароҳам менамояд. бо инобати ин масъулини ноҳияи фирдавсӣ тасмим гирифтанд ки барои нигоҳубини минбаъдаи ин мавзеъ низ саҳм гузоранд. маврид ба зикр аст ки то имрӯз маҷмӯан дар ҳудуди ин ноҳияи шаҳри душанбе 3336 бех дарахтони ороишӣ шинонда шудааст ва ин раванд ҳамрӯза бо вусъат идома дода мешавад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе бо мақсади таъмин иҷрои қарори раис шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар бораи ниҳолшинонии сабзкорӣ бо ҷалби сокинон ва сохторҳои гуногун аз ҷумла кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия як қатор корҳоро ба сомон расонием. имрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ зиёда аз 440 адад дарахтони ороишии ҳамешасабз шинонда шуд. дар ҷараёни ниҳолшинонӣ таваҷҷӯҳи махсус ба интихоби навъҳои дарахту бутаҳо бо назардошти хусусиятҳои зебоибахшашон ба шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт ва албатта риояи қоидаҳои дурусти агротехникӣ равона гардид. зеро риояи ин қоидаҳо асоси нашунамои хуби минбаъдаи дарахтон мебошад.
گفته می شود که شناندن درخت و بنیاد باغ و گلگشت‌ها به وضع اکولوژی تاثیر عمیق خود را گذاشته محیط زیست را با هوای تازه غنی می‌گرداند. با درک این نکته باید کارمندان کسب و کار گوناگون و ساکنان شهر برای آبادی یک گوشه دیار سهم بگیرند. با اشاره به این میتوان گفت که با پیروی و دستگیری عمیق از پیشنهاد رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بابت وسعت بخشیدن معرکه نهالشینانی و سبزکاری و اقدام شهر گلریز در پایتخت محیط تازه و معتدل اکولوژی به وجود آمده شرایط مهنت و فراغت اهالی شهر دوشنبه باز هم بهتر می‌گردد. در این سمت باید مسئولین کارخانه و مؤسسه‌های حدود شهر نیز از خود فعالمندی ظاهر نمایند و سهم خود را در این روند گذارند. маракаи ниҳолшинонӣ ва гулшинонӣ дар шаҳри душанбе барои мавсими имсола ҷараён дорад. дар ҳудуди шаҳраку маҳаллаҳо ва муассисаҳои гуногуни ноҳияи шоҳмансур ин тадбир дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ гардид. инҷо макони нигаҳдории ниҳолони гуногуни ороишӣ ва соҳафкан дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе мебошад. дарахтони мавҷуда аз ин нуқта ба шаҳраку маҳаллаҳо интиқол дода мешаванд ва дар асоси тавсияи кормандони сохторҳои марбута дар мавзеъҳои муайян шинонда мешавад. тавре иттилоъ дода шуд давоми 21 рӯзи охир ки маъракаи ниҳолшинонӣ дар ҳудуди ноҳияи шоҳмансур ҷараён дорад 3500 бех дарахтони гуногуни ороишӣ шинонда шудааст. имрӯз кормандони соҳаи маорифи пойтахт ва сокинон дар шаҳраку маҳаллаҳо корҳои ниҳолшинониро тақвият бахшиданд. ин раванд ба хотири тозагии муҳити зист ба роҳ монда шуд. кормандони муассисаи истифодабарии манзилии рақами 3 ва сокинони маҳаллаи гулобод низ дар мавзеи муайян гардида дар ҳамкорӣ бо сокинони шаҳрак ниҳолони ороишӣ шинонданд ки барои сарсабзии муҳити атроф замина мегузорад. яке аз ҳадафҳои олии роҳбарияти давлату ҳукумат ин татбиқи барномаҳои ободонӣ дониста мешавад. дар ин замина аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе пайваста баҳри вусъати корҳои ободонию созандагӣ барномаҳои мукаммал тартиб дода мешавад ки тадбири ба шаҳри гулрез табдил додани пойтахт аз ҷумлаи он аст. корҳои созандагӣ ва ободонӣ дар ҳудуди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 107 низ мутобиқ ба қоидаҳои агротехникӣ ва ҳифзи муҳити зист амалӣ карда шуда фазои тозаи экологӣ таъмин мегардад. ин амал барои дар роҳияи табиатдӯстӣ тарбия намудани хонандагон ва баланд бардоштани маърифати экологии онҳо заминаи мусоид мегузорад. ин аст ки роҳбарияти таълимгоҳ дар ҳамкорӣ бо шуъбаи маориф ба ин паҳлӯи масъала таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. дар асоси дастури супоришҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ ба шаҳри сабт тарбӣ додани пойтахти азизамон шаҳри душанбе имрӯз дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 107 ноҳияи шоҳмансур 220 арчаи ҳамешасабт шинонда шуд. мақсад аз ташкилу баргузор намудани ин чорабинӣ ба яке аз шаҳрҳои зеботарин табдил додани пойтахти азизамон шаҳри душанбе мебошад. маҳаллаи қуштепа 1 ва қуштепа 3 аз ҷумлаи қисматҳои ба тозагӣ воридгардидаи ноҳияи шоҳмансур мебошад. ин маҳаллаҳо дар асоси татбиқи нақшаи генералии шаҳри душанбе вориди пойтахт гардиданд ва сокинон бо ҳисси баланди масъулият корҳои ободониву созандагиро роҳандозӣ намуда давоми 1 соли охир ба масоҳати 1 километру 200 метр роҳи кӯчаҳои маҳалларо мунфаш намуда бо дарозии 600 метр дар канори кӯчаҳо ҷӯйборҳои нав сохтанд. маъракаи ободонии навбат дар ҳудуди оромгоҳи маҳалла ба таври васеъ ташкилу баргузор шуд. сокинони маҳаллаҳои қуштепа 1 ва қуштепа 3 фаъолона дар ҳашари ниҳолшинонӣ ширкат намуданд. гуфта мешавад ки ташкили чунин чорабиниҳо барои боз ҳам ободу зебо намудани ҳудуди оромгоҳ мусоидат менамояд. дар маъракаи ободонии ҳудуди ин оромгоҳ кормандони шуъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими ноҳияи шоҳмансур ва масъулини иттиҳодиёи динӣ дар ҳудуди ноҳия фаъолият дошта ҳам ширкат намуда барои ободонӣ саҳм гузоштанд. дар ин оромгоҳ аз ҷониби ҳашарчиён 200 бех навъҳои гуногуни дарахтони ороишӣ шинонда шуд. мавриди зикр аст ки ба корҳои ободонӣ ва созандагӣ аз ҷумла ниҳолшинонӣ дар пойтахт таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад ва ҳамарӯза ин раванд идома дорад. саҳмгузории кормандони касбу кори гуногун низ дар ин самт барои зебоию шукуфоии як гӯшаи шаҳр мусоидати фаъол менамояд. бо дарки ин маънӣ имрӯз дар гӯшаву канори ноҳияи шоҳмансур тадбирҳои гулшинониву ниҳолшинонӣ дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ шуд. дар толори шӯрои олимони донишкадаи сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат бо иштироки устодон, донишҷӯён ва олимону коршиносони соҳа таҳти унвони самтҳои муосири татбиқи технологияҳои иттилоотӣ дар рақамикунонии таҳсилот, илм ва истеҳсолоти саноатӣ конференсияи илмии амалии ҷумҳуриявӣ баргузор гардид ки дар он иштирокдорон бобати мавзӯъҳои гуногун маъруза карданд. тафсилоти бештар дар гузориши омода намудаи ҳамкоронамон.
дар замони муосир иқтисодиёт дар заминаи рушди технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ шаклҳои ба худ хосро касб кардааст ки онро дар вожаи нав иқтисодиёти рақамӣ ном мебаранд. таъкид гардид зимни суханронии масъулини донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат. гуфта шуд ки дар паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин зикр шудааст ки сармояи инсонӣ ҳамчун муҳаррики пуриқтидор ва пешрафти инноватсия ва технологияҳои нав мусоидат мекунад ва бинобар ин илми муосири ватанӣ бояд ҷавононро бештар ба илмомӯзӣ, татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва таҳқиқи масъалаҳои иқтисоди рақамӣ сафарбар намояд. баргузории конференси мазкур аз он далолат менамояд ки имрӯз таваҷҷӯҳи ҷомеаи кишвар махсусан ҷавонон ба истифодаи технологияи иттилоотӣ дар татбиқи самтҳои гуногуни ҷомеа ниҳоят зиёд аст ва машғул шудан ба корҳои илмии тадқиқотӣ ки дар ин замина барои пешбурди ҷомеаи кишвар бо истифодаи технологияи иттилоотӣ рушди кишвар заминагузор мегардад. бори дигар аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯз вақти он расидааст ки истифодаи технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дуруст ба роҳ монда шуда татбиқ гардад. таъкид рафт ки таҳлилҳо нишон медиҳанд ки айни ҳол Тоҷикистон дар марҳилаи ибтидоии иқтисоди рақамӣ қарор дошта барои таъмини фазои рақамикунонии кишвар қадамҳои нахустини худро мегузорад. ҷиҳати амалӣ намудани ин тадбир аз ҷониби мақомоти дахлдор лоиҳаи барномаи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 таҳия гардидааст. ба ҳамагон маълум аст ки 30 соли даврони истиқлол дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукумати электронӣ амал мекунад. маводи конференсия ки хеле маҷаллаи нағз ба таб расидааст дар ҳаҷми 380 саҳифа ин гувоҳӣ онро медиҳад ки ҷавонони кишвар, кормандони илмӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат дар ин самт рақобатҳо бурда истоданд ва кӯшиш ба харҷ дода мешавад ки рақамикунонии соҳаи таҳсилоти кишвари ҷумҳурии Тоҷикистонро пеш бурда истодаем. маврид ба зикри хос аст ки ҷиҳати таъмини босифати гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин корҳоро ба сомон расонидан зарур аст. тағйир додани шароити зиндагии одамон бо дастрасии бемаҳдуди интернет, таҳияи амсилаҳои нави тиҷоратӣ, рақамикунонии саноат, идоракунии рақамии давлатӣ ва рақамикунонии илм мебошад. дар идома иштирокдорон ҳадафи асосии таҳлилҳои мазкурро пеш аз ҳама бо мақсади муайян намудани иштироки кишварамон дар гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ маънидод карданд. давоми солҳои охир бо таваҷҷӯҳи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар баробари дигар бахшҳо соҳаи маориф низ дар ҳудуди пойтахт рушд намудааст ки намунаи равшани он бунёди даҳҳо адад муассисаҳои мактабиву томактабӣ мебошад. дар заминаи ин раван бояд сатҳу сифати таълиму тарбия низ баланд бардошта шавад. барои расидан ба ин мақсад ташкили чорабиниҳои омӯзишӣ низ самаровар дониста мешавад. сароясати маорифи пойтахт дар доираи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар баробари машғулиятҳои дигари таълимӣ бо ҷалби мудирони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ машваратҳои омӯзиширо низ мунтазам ташкилу баргузор менамояд. ин ҳафта машварат дар ноҳияи Фирдавсӣ бо фарогирии кормандони соҳаи маориф ва мудирони боғчаҳои ҳудуди ноҳия дар муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 114 баргузор шуд. барраси масъалаҳои таълиму тарбия дар кӯдакистонҳо, гузарондани машғулиятҳо бо усулҳои ҷолибу шавқовар барои кӯдакон, фаъолмандии мураббӣ ва худмеҳварии тарбиятгиранда аз ҷумлаи мавзӯъҳои баррасишуда дар кори машварати омӯзишӣ буд. илова бар ин намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, шӯъбаи маорифи ноҳия ва мураббиёни фаъол дар ҳамоиш доир ба паҳлӯҳои гуногуни зинаи таҳсилоти томактабӣ баромад намуданд ва он мавриди муҳокимаронии ширкатдорон қарор гирифт ки ин тадбир барои беҳтар гардидани сифати таҳсилот мусоидат менамояд. ҷои таъкид аст ки таҳсилоти томактабӣ дар низоми маорифи кишвар яке аз зинаҳои асосии таҳсилот дониста мешавад. аз ин рӯ бештар таваҷҷӯҳ ба ин самт равона карда мешавад то ки раванди омӯзишу тарбия дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ гардад. ташкили чунин машғулият барои рушди бештари касбияти мураббиён, тақвияти маҳорати педагогии онҳо ва роҳандозии усулҳои муосири омӯзиш мусоидати фаъол менамояд. дар идомаи ҳамоиш намояндаи сароясати маорифи шаҳри Душанбе, масъулини шӯъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ ва мудирони кӯдакистонҳои ҳудуди ноҳия доир ба сатҳи баргузории машварат ва машғулият
صورت برنامه‌ای اندیشه‌های خود را بیان نمودند. тамошобинони гиромӣ дар ҳамин ҷо барномаи иттилооти вақт ба анҷом мерасад. хайр саломат бошед.